Dobar dan svima, dobrodošli u našu emisiju. Danas ćemo razgovarati o nečemu što je veoma aktuelno. Pričamo o vrijednosti života. Trenutno postoji mnogo problema širom svijeta, naročito u smislu virusa koji je zaista ozbiljan problem. Sad, u Latinskoj Americi postoji taj fenomen da ako neko pomene tu temu, niko zapravo od toga ne pravi veliki problem, kao što je to slučaj u ostatku svijeta gdje ljudi paniče. A u Latinskoj Americi postoji drugi problem, što je denga groznica o kom niko ne govori. I u skladu sa Panameričkom zdravstvenom organizacijom, 1538 ljudi je umrlo, a više od 3 miliona je inficirano u 2019. godini. I to je rekordna godina u istoriji. A ove godine već imamo 125 ljudi koji su inficirani u Boliviji, Hondurasu i Paragvaju. Dakle, pitanje je zašto niko ne govori o tome? Da li život ima različitu vrijednost na različitim mjestima? Kako to objašnjavate, Rav Lightman? Prije svega, ljudi imaju različite vrijednosti. Koliko je važna osoba koja živi u Meksiku, Boliviji i Paragvaju u odnosu na nekog ko živi u Europi, u Njemačkoj, u Austriji, u Francuskoj i tako dalje. Vi razumijete da je stav prema ljudima potpuno drugačiji. Ja sam bio tu i tamo i ja sam vidio. Dakle, radi se o medijima, o vladama. Tu je i Svjetska zdravstvena organizacija i sve. Evropljani su neko o kome treba da brinemo, o kome treba da razmišljamo, a Južnoamerikanci, njih je mnogo. Nešto tako. A Meksikanci, njih se tek ne uzima u obzir. Recimo, evo vi i ja, mi smo sada ovdje i čujemo u Kini umre 10.000 ljudi. Kina je tamo negdje daleko na istoku i umre 10.000 ljudi. Sljedećeg minuta više o tome ne razmišljamo. Zato što njih ima više od 1,5 milijardu. A za njih 10.000, šta, to je pola njihovog sela ili čak i manje i oni su umrli. Isto je i sa Latinskom Amerikom. Vi ste malo više osjetljivi prema tome, ali nije to toliko loše. U Africi smo čak na to naviknuti. A Evropa, to je nešto drugo. U značenju, nažalost, imamo drugačije različite stavove i takvi smo svi. Ne možemo reći da su stvari drugačije. Imamo različite stavove prema različitim ljudima. I to je još uvijek tako. A vi kažete da postoji denga groznica u Južnoj Americi, onda naravno od toga nema puno govora. Prije svega to je bolest koja se ponavlja i onda to nije toliko loše, toga je bilo i opet bit će, odnese nekoliko hiljada ljudi i prođe. Mi smo na to već navikli smo tako da razmišljamo. Dok u slučaju koronavirusa to je nešto novo. A gdje to sve ide? To sve ide ka Europi. Kad bi ta bolest ostala u Kini bez širenja, bi li to bilo važno u vašim očima? Ima tamo neka kuga u Kini, u nekom oblasti, u nekom selu. Nekoliko miliona koji žive u tim selima, oni umru. I vi bi o tome čuli jednom na dnevniku i to je to. Pitanje, pa zašto je to tako da čovječanstvo i ljudi dešifruju
takve fenomene drugačije i različito, gdje život ima različitu vrijednost zavisno od mjesta porijekla. Zavisi od toga kako mjerimo ljude. Evo, ja vidim ovdje u Izraelu zarobe vojnika, teroristi zarobe vojnika i za jednog vojnika oni traže da pustimo 1500 kriminalaca koji su zatvoreni u našim zatvorima, gdje je svako od njih nekoga ubio. Dakle, da pustimo 1500 ljudi, a oni će nam vratiti jednog vojnika koji čak nikog nije ubio. I, dakle, kako možete porediti ta dva i mi na to pristajemo? Pitanje vi kao kabalista, kako na to gledate, Rav? Ja to vidim kao veliku korupciju. Zato što u skladu sa opštim zakonom prirode svi su jednaki. Može to biti premijer, može to biti čistačica, može biti bogati, siromašni, može biti neko iz Afrike, iz sjeverne Europe. Nema razlike. Svi su jednaki u odnosu na višu silu i na stvoritelja. Mi smo svi jednaki. Mi jedino volimo da pričamo o jednakosti, ali duboko unutra zapravo mi ne prihvatamo to pravilo. A to je zato što koristimo naš ego kao alat kojim osjećamo život. Pitanje. Da li će čovječanstvo doći do faze gdje će osjetiti da bez obzira odakle osoba dolazi ili koji je problem, da smo svi jednaki? Da. Mi vidimo da kao rezultat svih problema i nevolja koje čovječanstvo iskušava, napokon mi počinjemo da govorimo o izopačenom načinu na koji posmatramo život. Korumpiran i izopačen način, a mi to treba da ispravimo. Dok mi to ne ispravimo, svi ti problemi i virusi, oni će se stalno vraćati i udarati nas. Pitanje je dakle u odnosu na to, po pitanju koronavirusa, očigledno je da je mnogo ljudi umrlo ili je inficirano kao rezultat toga i to sve mijenja sve sisteme u našem životu, ne samo u drugim državama, već i širom svijeta. Rav prekide i kaže, to je interesantno da je ovo prvi put da u modernim vremenima mi osjećamo da postoji udar koji ide od države do države, koji nas parališe. Nije bilo ništa slično ovom u modernim vremenima. Prije 500 godina bilo je sličnih kuga u Europi, ali danas, u toku jedne nedelje, evo pogledajte, berze se zatvaraju, industrija, avioni, letovi prestaju, sve, nema putovanja, stop. Sve je odjednom stalo. Pitanje, na šta sve to ukazuje? Rav, da, postoje sile u svijetu koje mogu uticati na ljude i na čovječanstvo na veoma akutan način. Ali to je nešto sa čim ne možemo izaći na kraj. Mi smo slabi i otuda mi treba da vidimo zašto zaslužujemo takve udare. Da ili je to tako po prirodi stvari, ali nema objašnjenja. Baš kao što vidimo stvari koje se dešavaju u univerzumu. Ili mi smo uzrok svega toga. U skladu sa mudrošću Kabale, što je moja profesija, ja mogu samo reći da smo mi sami uzrok svih ovih stvari. A svi ti fenomeni dolaze kako bi nam pokazali kako smo međusobno povezani. I to povezani na loš način, u egoističnim odnosima i stavovima gdje svi misle jedino o sebi i onda dođe udar koji nekako izgladi jaz između svih nas i hoće da nam se pokaže da smo u tom smislu svi jednaki.
pitanje. Upravo sam to htjela da vas pitam. Ako je tako, kako vi objašnjavate pozitivne aspekte ovog problema, zato što svaki novčić ima dvije strane? Šta čovječanstvo iz ovoga treba da nauči? Koje pozitivne stvari iz ovoga možemo naučiti? Rav, počinjemo da učimo koliko smo međusobno povezani. Mi ćemo sada pokušati da se udaljimo jedni od drugih, to je prvo i najbitnije zbog virusa, virusne kuge, ali razumjet ćemo da na taj način jedino parališemo naš život i ne možemo tako nastaviti. Dakle, ipak mi treba da se povežemo i da se približimo, ali prvo dolazi diskonektovanje, udaljavanje, odvajanje. Sad, kako bi preživjeli, mi treba da budemo povezani jedni sa drugima. Dakle, ono što slijedi jeste da mi ćemo se ponovo približiti, ali na dobar način, na uzajaman način, uzimat ćemo druge u obzir i to na takav način da će to biti dobro za mene i dobro za drugu osobu i na taj način ja neću činiti štetu nikome, zato što ako ja uzrokujem štetu nekom drugom, to se vraća meni. I to nam virus pokazuje da on nas zaista sve čini jednakima i to u svim smjerovima, zato što smo u tome međusobno zavisni i to je ono što se i dešava. A osim toga ono što vidim jeste da ovaj udar koji sada iskušavamo, on će nas malo prodrmati. On će oboriti cijene nafte, dovešće do promjena u vladama, u odnosima, u relacijama između ljudi, zato što sve u svemu, šta smo mi? Mi smo kao bubice, mi smo kao buba švabe, malo veći od tog virusa koji na nas utiče. I mi ćemo morati da ponovo pregledamo, izračunamo stvari kako utičemo na prirodu i na sve. Usput budi rečeno, ja se zaista radujem da se sve to dešava. Ne radujem se zato što imamo toliko mrtvih, ali se radujemo zato što će ovo protresti čovječanstvo i društvo, jer na ovaj način počinjemo da razumijevamo da treba da napravimo promjene unutar nas samih u našem stavu jedni prema drugima, da sve u svemu mi se nalazimo u jednom sistemu, u jednom mehanizmu i zato mi treba da uzmemo jedni druge u obzir, uzajamno i globalno pitanje. Tokom pripreme za ovu emisiju mi smo vidjeli da struktura riječi kriza na kineskom ima isto značenje kao i riječ prilika, a sa druge strane u skladu sa Hipokritovom medicinskom dokumentacijom po pitanju ove riječi, ova riječ znači tačka slamanja, tačka promjene tokom bolesti na bolje ili na gore. I mi bi svi htjeli da je ova promjena na bolje. Šta treba da uradimo? Kako će svijet izgledati ako ispravno iskoristimo koronavirus kao priliku za takvu promjenu? Ako razgovaramo o značenju riječi kriza na različitim jezicima, onda na hebrejskom ta riječ znači mjesto rođenja, gdje bi žena čučnula da obavi porođaj. To je bila neka specijalna vrsta stolice, kao i danas što imamo u bolnicama, ali tada bilo je takvih stolica i takva stolica se naziva mašbel, kriza na hebrejskom. I to simbolizuje novorođenje. Naravno, to sve prati i bol, vrištanje, različiti neprijatni fenomeni, ali ipak to je novorođenje. I zato tako treba također da posmatramo i našu sadašnju krizu i sve fenomene koje trenutno iskušavamo.
da iako to sve izaziva dosta krvi, pritiska, bola i zaista smo pod pritiskom, ali to sve rađa novi svijet. I zato ja se radujem, zato što se te stvari otkrivaju na ovaj način. Pitanje je kako mi možemo to primiti, zato što mi razumijemo da na porođaju zaista je važno da se pomogne, da se porođaj desi. Dakle, ako bi znali kako da obavimo taj porođaj, kako da uđemo u tu novu eru, u to novo stanje, iako smo se pripremili za to, u dobroj i lijepoj povezanosti i u uzajamnom pomaganju, onda ćemo proći kroz ova vremena umjesto da nas ona pritiskaju u bolu i pritiskaju nas da se približimo jedni drugima kroz udar, možemo obaviti taj isti rad približavanja jedni drugima kroz dobar i lijep stav, odnos i kroz razumijevanje, kroz dobre, pozitivne misli i onda ćemo ubrzati vrijeme i umanjiti nevolje. Pitanje šta treba da uradimo kako bi postigli te dobre rezultate? Pitam vas o nečemu konkretnom. Na primjer, rečeno nam je da treba da peremo ruke, da vodimo računa o higijeni, ali to je sve na fizičkom planu. A koja bi bila duhovna paralela? Kaže Rav, puno vam hvala, to je veoma mudro pitanje. Iz ovoga treba da naučimo da mi zaista imamo ovdje dva. Da se odnosimo jedni drugima čistim rukama, da ne prenosimo viruse jedni drugima. Virus na hebrejskom dolazi od riječi adera, zločin. To je neka vrsta egoistične misli gdje ako budemo tretirali jedni druge na taj način, nećemo prenositi viruse jedni drugima i svi ćemo biti povezani na dobar i lijep način i bit ćemo zdravi. Zato što sve u svemu mi se nalazimo u jednom sistemu, u jednom mehanizmu i onaj ko bude povezan na dobar i lijep uzajaman način, na taj način mi ćemo zapravo postići novi svijet. I to je zapravo razlog zašto sve ove nevolje dolaze nama, oni svi dolaze iz prirode, a mi ćemo uraditi sve to. Pitanje, dakle, onda je moguće reći da čista misao jeste kada uzimamo druge u obzir, razmišljamo pozitivno o drugima. Možete li nas usmjeriti kakve misli treba da imamo tokom ovih vremena? Treba jedino da se lijepo približimo jedni drugima, da podržimo jedni druge i da izgradimo novo čovječanstvo, novo društvo, porodicu, državu i uopšteno i cijeli svijet. Kako bi cijeli svijet bio kao jedno društvo. I ne trebaju nam granice, niti vlade, niti ratovi, već da uzajamno kompletiramo jedni druge. Ako počnemo tako da živimo na ovoj planeti, a to za sada zvuči kao naučna fantastika, ali ipak priroda je snažnija od svih nas i ona će nas prisiliti da preuzmemo takvu formu života i tako je i rečeno u našim drevnim spisima i zaista se nadam da se mi nalazimo u stanju i u fazi u novoj eri gdje ćemo razumjeti da je to ono što priroda od nas zahtjeva i da mi to treba da uradimo. Hajde da uradimo to brzo, zadovoljno i da imamo dobar stav jedni prema drugima. Jer ako ne bude bilo tako, kako je rečeno u spisima mudrosti Kabale, onda ćemo morati proći kroz 3. pa 4. svjetski rat, dok zaista mali broj ljudi koji preostane ipak postigne dobar uzajamni zajednički život. Pitanje. U Engleskoj ima naučnika koji ovo nazivaju svjetskim ratom. Da je ovo sve, ova situacija jednaka odgovara svjetskom ratu. Je li to vi vidite tako?
da uticaj koji koronavirus ima, da je sve to slično uticaju svjetskog rata. Rav, pa nekako da, zato što ako sve ovo utiče na svakog i ako svi mi zapravo smo pod uticajem svega ovoga, onda je to naš zajednički neprijatelj. I on nas primorava da se okupimo i da se zbližimo protiv njega i čineći tako on obavlja svoj posao, on povezuje čovječanstvo. Odjedno mi više nećemo da se borimo među sobom, zatvaramo berze, ne razmišljamo o ratovima, o takvim problemima. Vidite koliko je svijet postao mirniji. Ovo je jedina tema o kojoj ljudi govore. Naravno da bih više želio da živimo u ovakvom svijetu nego u svijetu koji je bio ranije. Koliko smo ratova imali širom svijeta, imali smo i UN i UNESCO i sve takve međunarodne organizacije koje bi trebalo da uvežu ljude, da ih povežu. Umjesto toga imamo svađu između svih i vlade se stalno svađaju. Sada odjednom svi gledaju svoja posla. Ne dozvoljavaju da se ova bolest proširi kod njih. Dakle, bolje je da se vlade bave svaka svojom sopstvenom nacijom umjesto da se bore među sobom. Pitanje ako je tako, onda možemo li zaključiti da postoji određena prilika za nas da krenemo dalje zajedno i da se povežemo i da se približimo jedni drugima. Kaže Rav, tačno. Puno vam hvala na gostovanju, kaže Rav, puno hvala i vama, veoma se radujem zbog vaših pitanja i puno vam hvala.